Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah hari guys, aya nasi goreng irisan cabai berem, terus lalaban aya terung bulat, aya bonteng, sosim, juga kerupuk. Oke guys, sebelum kita makan santap berdoa dulu, berdoa dimulai. Amin 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 amin. Langsung santap ya guys, nasi goreng. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap banget. Aja. Mantap aja guys nasi goreng. Bumbu nabi yang. Itu nasi belum juga guys.
Hmm. Oke guys, terima kasih yang sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.